kugeza magingo ya M23 yiyemeje gukubita itababarira izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. By'umwihariko amakuru rero ari kwemeza ko ahubwo na Bujumbura hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Mareke Ondadayi nibareba nabi nibatitonda ahangaha naho haraba igitero. Sinzi abantu ahangaha mutange comment zanyu zirakenewe. Waza uvuga ngo aya makuru si ukuri, waza uvuga ngo aya makuru ni ukuri, comment yawe yo irakenewe ahangaha. Comment yawe yo irakenewe. Kuva itangazo ryasoka AFC M23 yemeza ko itari bwongere kurebera ndetse itari bukomeze kwihanganira leta ya Kinshasa. Amakuru yemeza ko aha abasirikare ba FARDC abambari babo bafatanyije barakubiswe kugeza kuri baba cancuro. Abacancuro bagera kuri 3 kugeza magingo ya barasiwe muri Warikare, bamaze kurasirwa Warikare nyuma ya ryatangazo. Ariko nta kintu bashobora kuvuga kubera ko leta ya Kinshasa ubwayo nayo irabizi ko ibi bintu yagiye ibibwirwa inshuro nyinshi ndetse ikarenga ku masezerano yagiye akorwa. Abasirikare ba M23 bamaze kwambara rugagi, bamaze kwambarira urugamba, za special force bakakanya noneho zifite akazi zirimo zirakora. Amakuru aremeza ko ibitero bikorwa nijoro, za ambushi zikorwa nijoro nizo ziri kuba nyinshi kuruta imirwano yo kumanywa n'imirwano y'amasasu. Muri Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro rya M23 yakoze operation ifata imbunda zihagije izambo y'abakomando ba Ibu. Aba bakomando ba Ibu byemezwaga neza ko ngo bamwe mu bakomando b'abayibu bari baje bafite ibikoresho harimo na element zifixinzeho tu night vision ku buryo nijoro barwana nta kibazo bafite. Ibi byose byagiye mu maboko ya M23. AFC M23 yatangaje ko abasirikare ba FARDC cyangwa se abawazarendo bakwiye kuva mu iyi mikino ya Felix Antoine Tshisekedi. Atari kabamwe abemera ubwo turaza kurwana. Hanyuma ndimo ndabona uwitwa Jean d'Arc ati Mutama komera, ati ntucike intege. Ntabwo nacika intege, ngomba kubagezaho amakuru y'urugamba. Hari uruhande rw'abaturage by'umwihariko abarundi baba bafite abana babo ku rugamba. Aba barundi bafasha abana babo babohereza baze barinda ubusuge igihugu n'ubusugire bwacyo, bazi ko bagiye kurinda uburundi, bakarinda uburundi uzabusagararira. Ariko kugeza magingo ya barimo baragwa hano ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'imbwa, baragwa badafite gishyingura. Kandi hari ababyeyi batazi aho abana babo bari, hari abamama batazi aho abagabo babo bari. Ariko ibiri kuba ni ibyo ibitero bya drone za kamikazi. Ntago umusirikare avuga ngo yabaye mantege ku rugamba, ujya ni supplies, ni kubijyanye n'ikoranabuhanga. Igihugu cy'u Burundi murabizi ni igihugu kiri inyuma kubijyanye n'ikoranabuhanga, ni igihugu tutavuga ngo gitembere ku ikoranabuhanga ngo kizarwana urugamba nk'urwo ngoro. AFC M23 iravuga ko igiye kurasa cyangwa se guhagarika ibitero, igahita ibihagarika. Ngaho ni munyibutse igitero giheruka kuba muri Kivu y'Amajyaruguru cya drone kuva Kisangani yaraswa. Uretse kuba AFC M23 hari igihe nayo itegereza cyasi banza gushaka gutanga abagabo, ukabona ibitero bishaka kuba byinshi, ariko cyo yiyemeje irakikora. Kisangani ntiyahise habombaride, hari hasigaye ibitero biri gukorwa hanga za Bidegu ndetse na za Mikenke na Karingi. Ibi bitero nabyo rero biraje noneho murebe. Amakuru y'ibanga akomeye cyane nakubwira kugeza magingo aya nuko igihugu cy'u Burundi mu gikubutaka bwacyo hashobora kuba hari control room yari ya madrone ari kuza kurasa Minembwe. Hanyuma wakibaza ngo M23 iraza kuhababarira kandi yaramaze guhagarika igice cya Kisangani, ikaba yaramaze guhagarika igice cya Kisangani, igice cya hano Bujumbura akaba ari cyo gikomeza kwigira akaraha kajya he. Birarangiye, reka nze mbigire na title. Ubu tugiye kujya umva mwandika ibitekerezo namwe mumbwire. Murambwira ngo iyi Bujumbura ntabwo iri buze kuraswa. Rekana nabigire title. Mvuga ati birarangiye, Bujumbura irashwe na M23. Birarangiye, Bujumbura irashwe na M23. Bujumbura irashwe na M23, ndababwiza ukuri.
irashwe na M23 kugeza amagingo aya. Reka ibyo ngibyo mu by'ukuri nabyo mbibabwire. Ati gute urambwira ngo M23 nimba yarakuyeho kiriya kibazo cya Kisangani igakuraho iki kibazo cya Kisangani, izakomeza isigare ihanganye n'ibi bitero biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi bifite control room muri Bujumbura? Icyo kintu murimo murumva bazakomeza kukihanganira? Ibitero biri gukorwa n'abasirikare b'abayibo bicayemo hano muri Kisangani. Ahangaha ibi ngibi simbyizeye neza rwose. Amakuru yemeza neza ko M23 ibi yamaze kubivaho. Ibi yamaze kubivaho. Ikigiye kuba ni ikirere. Nimba hari control room ikoresha drone muri ibi bice byaha muri Kivu y'Amajyepfo iri hano muri Bujumbura, mugiye kumva inkuba zikubita, mugiye kubona iturika rihambaye, mugiye kubona mu by'ukuri iki, mugiye kubona igihano AFC 23 iri buze gutanga, kubera ko izi drone zikomeza gushegesha abaturage, izi drone zikomeza kurasa mu baturage. Bamaze kuba batangaza ko ibyo batari buze kubyihanganira na gatoya. Uko byagenda kose izi drone bagomba kuzishyira hasi. Uko byagenda kose amakuru aremeza ko izi drone bagomba kuzishyira hasi. Kisangani yarasenywe. Uwitwa Hakizamungu Patrick ati komera nshuti, ati kandi wihangane, erega nta kibazo mfite. Nuriya n'umurundi uvuga ngo aya makuru siyo yarayobye, agire gute nawe yandike comment nimba mva aya makuru atari yo mbwira, umbwira ati se ko bimeze gutya ibyo byura bivuga hiki. Upfa kutanzanaho mu bintu bitandeba ahangaha. Ariko kubijyanye n'urugamba rwa Kongo, nimba hari andi makuru wowe ufite byandike muri comment umbwire. Ati Mutama Mr Seka ati ntucike intege. Asante sana abantu mukande kuri like, abandi mwandike comment. Andi makuru rero aravuga iki? Reka nze gatoya hangaha mbereke. Andi makuru aravuga iki? Umutwe M23 wamaze kuba utegura operation yo kuzenguruka ibice bikikije umujyi wa Uvira. Amakuru yemeza neza ko uyu mujyi wa Uvira wongeye gusubira mu kato nyuma yaho amakuru ari kuvugwa ko M23 yongeye kuzenguruka umujyi wa Uvira iwushyiramo ibikoresho koranabuhanga ndetse mu misozi ikikije Uvira nk'ahitwa Tema, ahitwa Useni ndetse na Murongwe. Aha ngo hamaze kuba mu by'ukuri hakekwa M23. Can you imagine? Abasirikare n'ubu baracyafite ubwo bakisaha n'isaha M23 ishobora no kurasa mu bindi bice. Amakuru ari kwemezwa kugeza amagingo ya mfite hano imbere yanjye. Byamaze kuba bihindura isura. M23 ubwayo noneho batangiye gutinya ko ishobora kwinjira Bujumbura. Ese iyi Bujumbura murahamya ko itari buraswe? Iyi Bujumbura we wahamya ko itari buraswe? Abantu mwandike comment mumbwire. Ku munsi w'ejo nari ndi kubabwira kubijyanye no kuba AFC 23 yafata igihugu cyase yakitangaza nka guverinoma. Ndaje tubivugeho, ariko tubanze tugaruke kuri iki kibazo. Indege zari ziri kurasa mu baturage kugeza amagingo ya amakuru aremeza ko igihugu cy'u Burundi cyaba gifite control room iri gukoresha izi drone ziza kurasa mu baturage ahangaha muri Minembwe. Ese M23 ahangaha iraza gukomeza yihangane? Ese ntishobora kubombarida u Burundi? Bujumbura ntishobora kuraswa? Aha Bujumbura murumva idashobora kuraswa? Ese aha hari kosa ryaba ririmo? Abantu bazi diplomasi, abantu bazi politique, comment zanyu ziba zikenewe ahangaha, ndetse nawe ukaba watanga igitekerezo kw'iki kintu. Minembwe ikibazo cya drone impamvu kiri gukomeza kigenda mu by'ukuri gifata indi ntera. Amakuru ari kwemeza ko n'ubundi hakiri control room mu bice mu by'ukuri M23 itapfa kurasa gutyo gusa. Ibyo bice rero harimo Bujumbura. Iyi Bujumbura rero irarashwe kabaye. Ndakubwiza ukuri, iyi Bujumbura irarashwe. Iyi Bujumbura iri mu gice kigiye kuraswa. Amakuru kugeza amagingo ya namaze kuba nakira nuko Bujumbura ubwayo naho hari ubutasi budasanzwe buri kugenda buzenguruka mu bice bigiye bitandukanye
kubera bo ubwabo bafite ubwoba. Arababwiye ngo uko byagenda kose M23 iraza gukora akantu. Narababwiye ngo nimba muzi ko intare bemeje ko bagiye gukora akantu, bagiye gukurikira ibitero bari kugabwaho bakabikurikira, ataha mwitega akantu. Ingabo z'u Burundi ziratwitswe, hanyuma nyuma yo gutwikwa kw'izi ngabo z'u Burundi, amakuru ari kwemeza neza ko n'ubundi bigiye kurangira na Bujumbura ishyizwe hasi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko hari amakontrol room ari kugenda akoreshwa n'ingabo za Felix Antoine Tshisekedi bagaba ibitero aha muri Minembwe. Ubu tuvugana rero bimeze bite? Iki gitondo Rubaya yavugishije amangambure leta ya Kinshasa, wagira ngo Felix Antoine Tshisekedi ibyo nababwiraga byabaye impamo, arimo ararwanira Rubaya kugira ngo abashe gukonveka leta zunze ubumwe za Amerika. Mwabantu mwe mukurikije uko leta zunze ubumwe za Amerika zihagaze kugeza amagingo ya, wakibaza ngo leta zunze ubumwe za Amerika ziraza gukemura ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo koko nkuko Felix Antoine Tshisekedi akomeje kubyizera? Rubaya hariyo imirwano, ndetse murabizi Guverineri Bahati Musangwa Eraste wa Kivu y'Amajyaruguru yamaze gutangaza ko aka gace ka Rubaya abagahiga badashobora kukabona kuko nabo bakarinze. Nabo ngo kari mu bice birinzwe ku rwego rwo hejuru. Andi makuru aremeza iki rero? Amakuru aremeza ko umutwe wa M23 wazindutse uhahanganira n'ibitero by'abasirikare ba IBU kugeza amagingo yakaba umaze kurasamo abagera muri 36. Amakuru kandi akomeza yemeza ko abasirikare ba IBU bamwe bahisemo guta ibikoresho byabo biruka kibuno mamaguru kubera ko babonaga M23 iri kurwanisha drone mu kirere ndetse no kuri ground. Ubundi hari ibintu bitajya bipfa gukorwa n'abasirikare batari aba special, ariko M23 ibingibi irabirwana. Ibaze ko M23 iri kurwana kuri ground ku butaka hari abasirikare, drone ziri hejuru, drone igenda ikarasa imbere ahibona imbunda nini ikagenda ikayibombarida. Ahari 12 n'itsinda ry'abasirikare batandatu ya drone ya kamikazi, abasirikare bafite gutya amatablete barimo baziyobora ku murongo bavuga ati nguriya imbere imbunda ya 12 ngiriya ayoherezayo ayibombarida, akagarura indi drone akayizamura ikirere. Undi musirikare uri kuri ground ufite AK47 na SMG nawe arimo agira gute, arimo atwara drone. Bivuga ngo timu yariyo yose iri kurwana ya M23 iri kubifite iki? Iri kubifite screen, iri gukontrola drone mu kirere ya kamikazi. Warangiza ngo uraza kurwana n'aba basirikare. Aba basirikare b'u Burundi mwabonye ejo bundi ariko bari heye? Imyiyereko y'abasirikare b'Abarundi iri hedi? Imyiyereko y'abasirikare b'Abarundi ahangaha rikaze si tuyifite ahangaha se? Si mwabonye za morotire bamwe bari gutinya guca mu muriro? Ese bari bateguye bura demonstration? Reka nze gatoya ahangaha mbereka imyiyereko Abarundi. Ko biri gutrending ahangaha se ntimwabibonye? Izi ngabo z'u Burundi nimwazibonye ntibiri gutrending? Ntimwabonye? Ntago ndibuze wenda kubereka aho bari gushyingura. Reka mbereka iki? Reka mbereka ibyagaragaye ku ngabo z'u Burundi mu myiyereko bari barimo kugaragaza. Byari biteye isoni pe. Byari biteye isoni. Kanze gatoya ahangaha mbereka. Se ndayibuzera ngabo z'u Burundi. Kanze rwose mbereke. Ndibonera abo bishe.
Urabona aka video ntari kukabona hafi, sinzi uko bigenze, ariko hano rwose hafi kanza ariko mbereke. Ntabwo nshaka rwose kwa Scovia, nyabuneka batanshyira hasi. Ingabo z'u Burundi singizi singiyo bari kurasa Blanco ni karaka uri arawutinye umuriro nta singu uri arabambye nk'agaca gahuye nk'inuza ntatinye kwinjiramo. Nababeshya se iyo si demonstration y'abasirikare b'abarundi? Can you imagine rero? Mu giti barahanukaga nk'imitumba. Mwibuke na ka video k'abaparakomando bagize gutya rwose bakajya ku mugozi. Ariko noneho tekereza u Rwanda, reka mbere ku Rwanda. Reka nze mbere ku Rwanda. Yamitani refera kuri ku ngabo z'u Rwanda. Murabona 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nukuvuga ngo ibi bintu bitandukanye, ibi babyita iterambere ry'igisirikare, two kwirwa tunabitindaho cyane kuko sibyo ndimo. Izi ngabo z'u Burundi kugeza amagingwa ya zifite ibibazo bikomeye cyane mw'abantu, zifite ibibazo bikomeye cyane, bikomeye cyane. Bakubiswe ku rwego rwo hejuru. Abantu sindi kubona comment zanyu, reka nze ndebe. Abantu sindi kubona comment zanyu, reka nzane aya makuru yandi mbona bari kumbwira aje, ubundi turongera dusubire.